Ақмешітнің Крылов соқағында болунамыз. Ескі шерінің соқақларından бірі 100 ел evvel o бекімде ескі шерінің баш бөлі жадделерінден бірі олғандар ve Kırım Tatar tarixi cihetten de son derece büyük emniyeti var. С 1924 года и до депортации крымских татар эта улица носила имя турецкого коммуниста и революционера Мустафы Субхи. Здесь располагалось немало знаковых для крымских татар зданий. Бұлардың арасында бекімде ең мұйымы işte bizim артымызда olған evdir. 100 metroluk bir fasad ve komşu sokaklarına da baksaq, bu Hadasker eski adı, bugünkü Krasnoznamenная ve anda eski adı Sofiyevskaya ve şimdiki adı Klara Tsetkin. Bu sokaklardan da yukarı da 100 metre var. Yani büyük bir azbar, aman aman 1 hektar kadar bir azbar. Bu azbar 100 yıl evvel belli Kırım Tatar mırzası, meşhur Kırım Atlı Polku'nun polkovniği, o zamanları demek Devlet Duması'nın deputatı, büyük mesenat İsmail Muftizade'nin azbarıydı. Bizim артımızda da son derece büyük ihtimal ile onun evi bulunan. Этот дом с колоннами, хоть и выглядит в нынешних реалиях не очень большим, на самом деле достаточно внушительный и просторный. Bu azbar olsun Kırım Tatar mırzaları, olsun Kırım Tatar ziyalıları, devlet adamları ve adi halk bekimde en ziyade insanların bulungan yeridir. En ziyade Kırım Tatarlarının bulungan yeridir. Исмаил Муфтизаде скончался в 1917 году. После его смерти в годы революции и войны жена Сайде Балатукова и их дети были вынуждены оставить дом. Но известно, что в начале 20-х годов Сайде Ханум снова проживала в этом доме. Bu evde Sayde Hanım Balatukova'nın beraber meşhur bizim aktrisamız ve dramaturgumuz demek de mümkün. Hocalık yapan bizim insanımız Ayşe Tayganskaya'nın yaşağanını bilemiz. Sayde Hanım bazı bilgilerge göre 1925 senesi vefat etken edi ve anlaşıla bu sokağın devamında meşhur Kırım Tatar mezarlığında, yani şehrin esas mezarlığı o da bu sokakta. Это 100 метров bundan yukarı. Это место в крымской столице связано и с именем Мустафы Субхи. В 1919 году на протяжении 3 месяцев в этом здании работала редакция газеты «Yeni Dünya». Основателем газеты как раз был журналист и революционер Мустафа Субхи. Onun xadimleri arasında, yani Mustafa Subhi'yle beraber biz Midat Rifatov'unu da görüyoruz. Yani arşiv vesikalarga göre xadimlerin arasında işte meşhur Bahçesaray ailesi Rifatovlarının, onların arasında biz Hasan Rifatov'unu bilemiz. İlk bizim profesyonel bestekarımız işte Hasan Rifatov'un ağası Midat Rifatov. O işte bu Yeni Dünya'nın bu binada çalışan muharriyeti içinde bulunaydı. Выделяющееся здание рядом с домом Муфтизаде, открытый в 1927 году бывший кинотеатр Субхи. Он был специально открыт для жителей этого крупного квартала. 1927 senesi Yeni Dünya gazetesinde basılgan bir makalege göre demek yerli halka mında da çok demek şu çeşit milletvekilleri yaşay, ilk evvela Kırım Tatarlar, onlarga kinoteatrlarga, teatrlarga katlamak biraz zor olaydı, onlar biraz uzakta bulunurdu. Кинотеатр был рассчитан более чем на 600 человек. Билеты стоили от 5 до 15 копеек. Это было значимое и известное среди крымских татар место, где проводились встречи и важные мероприятия. Bu demek her zaman çeşit kinolarına, şu cümleden Alim kinosuna kelgen adamlarının толуйды. После депортации крымских татар кинотеатру было дано новое название «Родина». Он функционировал до 90-х годов. Bu binada birçok demek çeşitli konsertler geçirildi. Bir konsert aslında misal Sabriye Erecepova. İlk onun Ahmetçik'te bulungan demek konserti Kırım Tatar ansamblinin konserti işte bu binada olup geçken edi. Интересно, что именно здесь, спустя десятилетия, располагается коллектив крымско-татарского ансамбля «Карам».